Mine ligama lami nguNokunceda ngwakaBujela. Ngichamuka enkundleni yasesipiki. Shifu wami ngumnikwa. Mine ngitenga ndzaba ye-economy nokudlondlobala banokudlondlobalisa abantu i-youth ukuthi ithola imisebenzi. La kangwane sekubonakele ukuthi siya importer. Sithenga into letinganga 80% letichamuka emaveni abomakhelwane. Lithi ke lami ngembono wami njengoba phela letinto siyadadi independence sayithola 55 years ago kubangelwa yini lokuthi singatshintshi nathi sibuke lokuhle lokwentiwa ngilamavi sitendele lama commodities sivule emafemu kucashwe bantwana batrainwe ukuthini sathi ukuthi nangabe kutawungena emabhala langaka noma emathanga emanti langaka sikhona nathi ukuthi lamafemu akhicite lokho nyalo sinema supermarket lamaningi la kangwane kungena ama truck abhebhetela letha konke kudla kwasikhabomakhelwane manje siyadibuta kuthi thina kanti sifunza nini kuthatha lokuhle kulabanye sitendele. Bese sengibuya ngalapha ku-agriculture ekulimeni bonkhosi. Lapha ekulimeni siyangeva siyakhuluma ngekulima siyakhuluma kodwa asikhulumi nge-commercial farming. Commercial farming mina ngikubona ngombono wami ukuthi sizame ukuthola ama-experts. Livela kangwane likhulu kakhulu lelingakasetshenziswa unutilized. Manje ngaloko bengicela mina ukuthi sibone ukuthi siyabathola labantu batosifundisa kulima emaveni lamakhulu ngoba nyalo siyalima kodwa silima at a very small scale. Manje bengicela lokuthi nasilimako asikhicite lokudla kuphume laveni kuhambe kemaveni akosataka kuhambe kuye noma ngikuphi kuhambe yonke indzawo ngoba njenganyalo nje ngikhuluma eSouth Africa bathi tinkukhu tiphelile baya importer tingakhi tinkukhu leti sukela kangwane tale emaqanza la sukela kangwane ayale ngoba lokho kutakwenda ukuthi uhulumende athole imali i-tax iqhamuke kule tinto lesitendaba leti qhamuka lengaphandle sibambane eMaswati sisebenze kanye ngoba nasitawuma ngamunye kude lapha sitawufika khona. Ngiyabonga kakhulu bayethe wena phakathi.